Thirikari ikoretwo igĩũkĩrĩrwo nĩ gũcerithĩrio kwa mbeca iria ithukagĩrwo mathukuru ma mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga arũgamĩrĩri a mathukuru maya kũritũhĩrwo nĩ mũrutĩre wao wa wĩra. Kĩama kĩa arutani kĩa KNUT rũhonge rwa Tharaka Nithi kiugĩte thĩna ũyũ nĩ ũrahatĩrĩria arũgamĩrĩri a mathukuru na gĩkĩro kĩnene. Mashule nayo bado heads na principals hawawezi kuendelesha mashule. Pesa serikali imechelewesha, so tunaomba iweze kuachilia hiyo pesa, so ndio mashule yaweze kuendelea vizuri. Running ya schools imekuwa shida, so angalia hilo pia nalo, ndio walimu wetu principals na shule ziweze kuendelea vizuri, na walimu pia watapata kuenjoy kwa sababu hali pale kwenye kufundisha utakuwa sawa sawa. It is what is returning teachers from other part who are working in Tharaka to be in Tharaka to assist us, to assist our children so that we can perform. Oho, no marateta nĩ kwehererio kwa mbeca iria arutani maheagwo nĩ gũkorwo makĩrutĩra wĩra kũndũ kũmũ. Rĩu makĩrutĩra thirikari mũkana makiuga yaga kũmũrĩka thĩna ũyũ na kinyi nĩ megũtacũkia makinya mangĩ hamwe na mogwĩtia mũgomo wa arutani. Hii hardship inawapatia motisha, inawapatia morali wa kuja kutusaidia kufundisha watoto wetu. So naomba serikali iangalie na tena kwa kina, na tena imekuwa kwa haraka sana. Walimu wamecommit mishahara yao, hizo hardships wamecommit tayari, hawana pesa. Ukinyang'anya hiyo hardship inamaanisha hata mwalimu mwenyewe akienda darasani hayuko si motivated. Walimu wanapitia changamoto mingi. Ukienda sehemu zile kafu kabisa, huko hakuna maji ya tap, hakuna maji. Walimu wanaletewa maji na jerrycans na watoto, na hao maji ingine they are not clean. Wanapata magonjwa huko, hakuna barabara mzuri, hakuna hospitali nzuri. The area is so difficult. Ni ngumu kabisa. Wako na changamoto mingi pale wanafanyia kazi. Hata manyumba ya kulala ni taabu. Ngiriboti Inooro TV niĩ njĩtagwo Peter Mwangi.